ewe fanso rat sawur beriwin sefe. Nubu siya rongorong porausen maun siya rongorong meta fisnan Middle East rich or Israel rich or Iran. Nubu siya rongorong ekei betots met miau cia si prefer. Kapong ere kewe berisin chor kare uci video. Kiram rat sawon Jesus Christ ebran nabre berisin. Au cia no ci video iwe ebo address city met ebo fis memwen niwiton at sawon Jesus Christ. Pokiten siya kura chamong ikafidu sakun video ikafir parkapas one line feriten niwiton at sawon Jesus Christ. Iwe ameraut siya and kids showing kids siya tabaraburin Jesus at sipwe look at the Word of God. A video is subject ngeri soden. Mi patogori oruk erarkia come across no video. Nga kasabo etiwa Christ po pop sabon na chara. It is very important feriten oki chibedisin. At sipuwe iti yang siaran nobye nor kefan son iwe usun mete pefis memerat sabon Jesus Christ eboriwento. Sugiro Bible ikawior no Bible ikasor sering irichak ekei kapasi buenari. On Matthew chapter 24 sibu dawana verse 3 iwe siafiti. Era verse 3 era iwe nubun sisis amot wan ewe chukun orif eko chon ke rafi toren nge irchak ratugor geri kosebochen urerikem irete befisek kebetats verisin. Kobo bayarigerikem esisinnen fanson warato me ewe fanson saporon. So this is a question straight from the disciples of Jesus. Rakapasis giriat sawon Jesus. Kosebochen urerikem iret ewe fisek kebetats medicine. Kobo bayarigerikem esisinnen fanson warato me ewe fanson saporon. So when the disciples asked this question, if that was me, you guys kapasis Jesus, you guys really ekei kapasis. If that was me, I'm expecting a answer siriat sawon Jesus ne ebo really kids. Ewe year, ebo ribito, ewe barab, ebo ribito non, ewe ran, ebo ribito non, ikafere ewe time, ebo ribito non. Those are the things ngai pe expectiri ikapurga gara ngai eisar kapasis iwe ikira karbetos ita iwocherita ipe rongorong meren at sawon Jesus nubure perigori ke kapasis nge ameraut siatibwe number 2 the way Jesus answered that question but the way Jesus answered that question iwe to I city Igay dagagaran ngay ace rakapasis puri po ikara kabet day po mo rongorong. Iwe Jesus sa periwiri iwe yete apasa. Serious obwe mamasa. We saporeben ebu tubugebe. Wow, do you see that? Do you see how when Jesus answered this question, he first start out by saying obwe mamasa we saporeben ebo tubukewi. Esipo putawan many year, many ran, many varam ika kurok fite. Nge ebo putawan obwe mamasa we saporeben ebwe otubukewi. That's very important to if I we kobo chunuk. Watashi esipo putawan erang. Watashi esipo putawan sibu mamasa we saporeben ebo tubukits. Why? I think it's because non era fanson e parapato ara puribito ibe watero deception ike watero agagen otubutu sibuaneri verse 5 era pun chamong arabas robefeito ferite o apasa ngang Christ iwe robo otuboro chamong arabas. Wow. So you see the reason why Jesus started out answering this question nge rasibam masa pesa porebe po tubukits punu pun ebo arapato ewe fanson ebo riwin seferito iwe ebo watero agagen otubutub ebo watero chammo garabas robefito iwe rapasage ir
ewe Christ roba claim miri ge ir ewe at sabon iwe era verse 5 era repwe otuboro chamong arabas. So not only epo fisei epo chamong chare toira claim miri burir sises nge narar claim miri burir sises era epo firpa chamong chan tuboro iwe rapata sises e warn nidi ike answerri e kapases with a warning oh boy mamasa pues sapor even chan otupugebi. So met me out there nubo sipo rongorong ekei thoughts nubo sipo kura nya rapoto ekei ewe fansorat sabor berwin sefe nubo sia rongorong porausen maun sia rongorong meta fisnan Middle East rechor Israel rechor Iran nubo sia rongorong ekei thoughts met me out there sipo furry according iriat samon Jesus era sipo fet sipo masa Wasaporagan eboy potubukits. Verse 6 era o burogorong oguragen maun me porausen maun sia kurakaraye nge o sabnuokus. No sitting eribet Jesus Christ apasa. O burogorong oguragen maun me porausen maun. Esere fiseke right now. Ewer. Ebet Jesus Christ era o sabnuokus. O sabnuokus. Jesus Christ era not a ferufan sibokura chammagun sakopatun sosot meriafu nge sibwe take heart puri I a winneri a ferufan even non a verse 6 era sibwe rogorong porausen kebet tasara bofis e por maun e por porausen maun nge Jesus eura osap nuokus e kebet tas robofakur fis nge esaptoribo fanson saporan. So you see, we are here right now. Sianam non ekei fanso ratrorok porausen maun fer para kura wan news wa TV wa social media usud porausen ekei maun med mi fis nge era esaptoribo fanson saporan. Feru robo fiu fegen o wu robo maun fegen. Ebor nagita me chin feru ekisverisin. Ekiria fevirisi rausun chuk ekebet metek eber fefin a eri memwen an ebwe no. Not fasum mirga ewe birth pain. Ekei fanson si an nam non era fanson usun eber fefin abetek memwenare borure. Ewe ekei metats rupa fish maun mubabu rupa osuk fagan rupa fiu fagan nge scripture rabbit Jesus already gets nge sisap nuokus si poron nam non Christ pur Christ fangeri gets era supernatural peace anakiramwe mi nurura siri at story we mi supernatural usakun maraban mi orkiram wennon ko tu chakato guri ara pefang pu esapo rech nuokus me noriden ngesi pokko wotun nugura non Jesus pota pure pochamong chon war iwera apa sage iro Christ iwe scripture era ebu fer pochamong chon tuburo nugu ekei robo warato iwera apa sage iro Christ vida potam mino sesera ochea when we are in this time ko wotunuk waram at sabon Jesus Christ. Kobotunuk me enerian kapas, sireyan kapas, have a relationship with Jesus. Pun iya to uri ara pefanguruk discernment tibetsem ne erefiden met mi fito serikot me beta se fito serikot. Erefiden met everbia pasa mi waken puri ewe antichrist me bet mi fito seri ewe gurungot mi fito seri at sabon. Discernment am merautsea not a fanson. Discernment not faso chuk ewe tu fitin erefiden met mi fito seri setan me bet mi fito seri at sabon. Iwe am merautsea sibu yadek ferite discernment in this time pun sisap tubura nubure kei antichrist robo afara sakura farafar wiwaken
nge ere rebo firpa chamang chan tubora. Irobun. It is very important. Pray, read your word, stay connected, stay rooted. Achochore fiti fan, achochore fellowship. Nor ke fan son nupo si akura nge ready rat sabon arapato. Iwe era first 9 reburin repwe fe tekiri kebi repwe atoroga kebi nebun ekebi eriafu kebi o ni kebiro arabas merisi rebo obuta kebi pokiten ite. So chamwang repwe obut chan nuguruk non iten at sabon Jesus Christ. Yibubur amen wasiserautsia at sipo kobotun irawo ikasipo kura kobut meren chan resap nuguruk norat sabon Jesus. Pun esakun kobut epe para wasisen parap epe wasiserwate chan sirege kichwiran na sibiligun nor Christ nor ekei fanso igen nor ekei fanso bet scripture rafosun yorbo ferosiser parobut chan nuguruk noriten at sabon Jesus. Iwe chamwang rope fagate ar nuguruk norada fanson rope afagabe refirir afagabe fegenir nefirir o oputa fegenir. Amer firpaset atong nare ke fanson pokiten ebwe or esa kuria fure chan nuguruk nor Christ me charosap nuguruk nor Christ iwe ebor chan afagabe nefirir pokiten ar mochen nge irisir esap riaf pokitara mochen nge irisir esap non virus iwe aur agagen betrayal agagen oputa fagen nir agagen afagabe nefiret arabas pokiten ar mochen nge irisir esap tolong non riaf nge ibofakun nabachakuragur pun Ats non Jesus sipwe come across sakuria fun nari furufan na sipochitseberi met Christ apasa. In this world you will have trials, tribulations, fansul riafa. Nge sipwe kobuchunuk non Christ pur I afer okufu furufan. Christ ipo fangirikits era supernatural peace era kiramwe mi nuru rosiriat story wewiti era sakur peace iwaran non neti pasbe kiekits. Si befi metek ren met mi fisirikits relats komuchun nugrawan Christ. Nge era supernatural peace kote pe fangirikits pusibwe komuchun nuk endure even until the end. Amen. Verse 11 era wuri chamong so fast chefra robo feito o tubara chamong arabas iwa apare niuri metewe apasare butere. Era epot nara verse 5 era robo o tubara chamong arabas. We era verse 11 era apare niuri wuri chamong so fast chefra robo feito o tubara chamong arabas. Idopun discernment amir fakun murinne nara kefanso. Even thoughts discernment iwa pato sa patori at sipagay siri ewagun mifen. Iropo ameraw siya keneri pipen ikiotek metugori ewagurun got epafangirikits at stufitsin ere fira ne firen met mi fito siri rochopak mebet mi fito siri at sabon. Pusipotogori discern what is wrong. Si sab now ni katapora wuri garugu si put discern what is right me fito siri sabat skot no nang iwo kobuchen mukura one era. Verse 12 era pokiden awatera verfurungau ebo patapatara ewetchen ne filen arabas wayo ma vet wa atogen narakara fanson gen narake fanson. Verse 13 era nge ia ebo nikitu tori ne saporan ebo kurabarai ilopun yatek tu regot befanguruk amna discernment amna tu fitsin ere fida met mi fito siri god met mi fito siri rochepak iwo kobochun nuk naram nuguruk narwet Christ afer referi that's me wara we repeges. Verse 14 era iwe arabas repwe afara feiri ewe porausen mara usun ewe moon god one urusen furufan pwe miren pwe rete ngiri arabas medicine muirin epaptori fanson saporan. So you see
Era verse 14 ira turi we at sabon Jesus Christ akeren perueri era capaces. Era po fis meiri sidekaran muirin e pap tori fanson sabon. Metara po fis iwe porausen mare. Ewe porausen mare ewe gospel of Jesus Christ ewe preach non urusen veruf ewe tori non urusen nepukukun verufan urus ewe epap karan tori nesapora. So Jesus finally answered the question eko disciples ready. Kopo payarigirikem esisiner fansora morato me ewe fanson nesapora. Jesus gave them a long answer. As album would say chapter 24, which will continue. If you want to know more, ren ekei fan sosiaran namnori we continue the aneri era chapter 24 all the way geri yan kod mi ban litiri gurukie. Ngai pokora wana verse 14 buechak epochekragere kitsigere. Ngai ei porausen marai. Epo cheo narurusen ferufan. Iwe aturat sa wala bakaran yuto. Ifa ei porausen marai. Met Christ after referring to situations. You see, it's necessary ni at sabon Jesus Christ. Epodera what we repes. But through our sacrifice what we repes. Through charwe we pupura seri marbun one pechen urusar irisin ran kuda kawet miren ekwa sofiun rom nge metamed was serauchea. But Christ will go through a suffering. Purkits si potonguri kura obuso husen atstipis. Charawebi pupura arebete kits siri atstipis. Charawebi pupura a akarato kits ngerigot a furry an ekochon Israel me ekochon nuguri shrine o kits asipotori become eujek fabri through the blood of Jesus Christ. Iwe era porausen marau epo chochoron narun urusen nepukukun ferufan iwe iratun epap karantori saporan according to the scripture remia pasa. Iwe amerau chia si boche chevri beter Christ era. Ensiri e capaces start out one. Obwe mamasa pwe esaporben epwe utupu kebe. Why he said that? Why he start out answering this question that way? Pun Nuban sipotori e karafanson, which I believe we are scratching the surface or we are now starting in it. Epo chamong agagero tuputu. Epo chamong chan claim miri geiro Christ. Epo fir ekaracha claim miri prir Christ. Epo fir pas feri sakun maraban. Wiro por amerau chea. Amerau chea. Sipwe or reds. Epo rifagen gun mife. Sipotu regun mife epo arisikits ren. Ewe tu fichin ere fira, ne firen met mi feito seri rosopak, ne vet mi feito seri atskot. Ye out chia mil che video ats. Mochen ne kits medisi chan. Nugurup marat sabon Jesus Christ. Sipo fakur ko bochun nugura war vet Christ after refersi gusitswara we repeges ko bochun nugura wan met siafen. Ekei wir pokiter Christ, you will uda one Christ and continue to walk non at sabon Jesus ren ngurunwe ebo emerikits ren meren. May this word encourage you. May we continue to seek God each day through prayer, through His word, and through His church. May you be blessed in Jesus' name.